Rukometaši iz Spartak Vojputa posle ligaškog dela takmičenja nastavljaju sa utakmicama u okviru play-outa. Prva prepreka je ekipa Morave. Utakmica se igra sutra u hali sportova od 19 časova. Za opstanak u Superligi bore se 8 ekipa, a 4 napuštaju Superligaško društvo. Po pravilima takmičenja odigraće se 7 kola. Subotički tim biće domaćin 4 puta, dok će 3 utakmice odigrati na gostovanju. Pre svega svesni smo da uopšte ne smemo da se opustimo bez obzira što smo Moravu oba puta savladali, jer baš kao što ste rekli, oni su jednom nogom već u prvoj ligi, ali to je baš razlog da oni svaku utakmicu moraju da igraju do kraja i da idu na sve ili ništa, tako da neće biti lako, posebno što je teško i naći motiv igrati 3 puta protiv jedne ekipe, tako da to neće biti lako, ali mi smo ipak spremali smo se u suštini mi za play-off, ali eto, nesrećno smo to izgubili, tako da spremni smo bili i za ovo. Svaka utakmica u play-outu sa sobom će nositi veću odgovornost, jer ekipe koje žele da zadrže status superligaša nemaju pravo na kiks bez obzira ko je protivnik. Sve ekipe će se boriti kako bi zadržali ovaj rang takmičenja. Mislim da ćemo za petak biti spremni. Jednostavno, prvenstvo je celo bilo teško i puno utakmica se igralo, mala i pauza bila, tako da prosto to se dešava kada igrate tempom kao što smo mi igrali, ali eto, na nesreću nismo uspeli da ostvarimo baš naš cilj. Naravno da dođu i da nas bodre, a mi ćemo im vratiti kao i do sada.